Anya laki din! Madam ati klasik, apay ayang awag kang awag. Manang, nabasam ka digay text ko kun ka. Awan tinabasak, jak masango ti agbasa-basa iti text. At da imbagak igay text ko, manang. Ibagamon, tani, madam ati exam mi. Kunak igay text ka, nga umayak aglaba ti bado yaw. O may kaagla bakit amumat nga adda washing machine mi nga automatic? Sige mutin amanang, awan igatang ko iti gatas ni Mimi. Anya, awan igatang mo. Anya nga itararamidan nila kay mo. Awan manang. Anya nga awan, dandanikan aganak. Saan nga agtrabaho, jay asawam? Basta umayak manang. Umayak aglaba inton bigat. Isaganam dagiti lalabaan, talabaak ame. Anya? Anya ti kunam, labaan ni Lina dagiti murengya. Wen kanuna nang, imawag kanya kabayatan ti panangisurok. Ket no nagado ti miskul na, kasapulan na siguro at talaga ti kwarta. Aday ta, nag-text manen. Mabiit lang ang tabasaag ti text na. Ay, kaasimot dayjay akabsat mo, anak ko. Ay nananang, awan ka no ti bagasda. Unay mo't day ta pa nagbiagdan. Anya laangan nga iter aramidan di asawa na. Day tama ti sinaludsod ko kankwana. Kahit san ngagtrab-trabaho, awan nga taa. Kano nagbabasit dagiti duang anak da. Aganak tupay ni Lina. Kasanuntun nga iti panagbiagda. Ay, ala, replyak man laangan. Ibagak nga umay aglaba inton bigat, tanayunak jay tangdan na. Ala, ibagam nga umay to ijay balay, tamang tedak iti bagas nga isa ang da. Unay ket apa nagbiagdaytan. Usaram day ta washing machine. Apay nga aggal-gal-gal ka dita. Amangan no di naktangdanan, no usarak day ti washing machine manang. Ay na, ipisok mo amin nandita washing machine. Taumay ka dito'y kusina, tamangan ta. Adda cake dito'y. Adda spaghetti. Balkutom latan amanang, tapasarabok to kadagiti anak ko. Ay, nakakaasila una yun ay ati panagbiag mo. Umay ka pa'y makilablaban. Awan kwartami manang. Ibaon mo nga min anilakay mo ngagtrabaho. Ni manang matan, agungat manan. Marurudak nga min, tabaybayan na kayon samutan nga agina. Agbirok pa'y laang ay ti trabaho na. Kat, kaanon to ang makabirok? Nagado ti pagtrabahuan dita. Ibaon mo ang mapanagkonstruksyon, wano ag karpintero. Nagado ti agkasapulan iti karpintero dita. Nasakit ka no ti bukot na no ag construction. Ay kat mapan ag karpintero Di na kanumot amo tag karpintero. Mekaniko nga'y, amo na tagtarimaan iti lugan. Di nantupay amo tag maniha. Day tantukik din ag tarimaan. Kat kasano ngayon ti panagbiagyaw, no awan lakit din ti amo nang aramidan di asawam. Nanang, adda. Nasaya at adimagas ka, anak ko. Umay ko alaay di bagas nga imbaga ni manang itad na kanya. Ala, umunag ka pa'y muta, tagmerienda ka. Agap apura ka man na pumanaw. Sige, agawid ako nanang. Tani agluto akpay iti pangrabyan may. Di gusak pa'y dagiti ubeng. Anya nga itar aramidan nila kay Mau. No saan na maaramid dagita. Kat awan siya mo trabaho na. Nilakay ko man ang tinalagip yaw. Katanya ngay nga raw. Anya ti Serbina nagasawa kayaw. No saan na ka matulungan. Tultulungan nakmat. Kano ka nga aganak? 3 abulan pa'y. Ador nung yaw. Awan nga rod nanang. Ay na, kasanungay ita. Ibaon mo ang agtrabaho di asawam. Uy, nanang, ibagak. Sige, irwaryo nga rodin ajay bagas, tagawid akaw. Jay merinda, isupot yumutan. Tapasarabok to kadagiti anak ko.
Pero sa mati agluto tama bisina kon. Mabit lang Tanay sumakdo ang pa iti pagdigos dagiti ubeng. Sika kumamatan at agluta. Awan mat aramida. Agluto ka ki din. Itaya pa mabisin. Nagadua sa umon. Anay ko. Na- Anay. Apay nga anay ka? Agsikal matantoy dyan ko. Oho, saan ka pa nga ganak? Pambar mula dahita. Ingkagluto! Nakitak ni Lina, mapan ka no agpa-check up. Ay na, agmay-may saan na pan nagpa-check up. Di man la kinuyog jay sadot nga asawa na. Anya kati pa nagsasaumon asadot mo tay? Talaga mo't asadot. Masikog jay asawa na. Isupay lang tagbirok itilamutan na. Ne, kunak man no agtrabaho ni Jack iti construction. Di na kaya tamasadot. Unay mo tan? Kat no talon ton ti anak da. Isu nga ruday ta itakat. No kaano adumakdakkel ti pamilyada. Isumot ti panagbalin na asadot. Naggiyo mo sentimangal. Dinigwan na karnet baka ko naman. Igo pa kamantidi ko. Jack, Di naman disturbo namang man, sika? unay kamatan. Naibos mo di sa nga kaldero nga inapay. Di ka pa'y napsaw. Sikan to mga minta nagbasit tinlutom. Saan kami pa'y anangan ka dagiti ubeng? Di agluto kan tumanan. Kasta una yung tilingat mo. Punasam mo't aday talingat mo. Agtad-tad-tadan. Ay, punasan man kayo di bakat. Naglayang kamutan. Ha? Inibus mo lang arudan timakan. Pagpunasan nakpay itilingat mo. Nagasang. Nagmet, tigasang ti sili. Sili man pa'y bakat. Payawat mo amin. Anya kalakit din. Bakit? Inton bigat, kastoy man ng tisidan, Inutang ko lang day takar ni tibaka. Makabulan ko abayadan. Mayat ti karne ti baka sidan kay. Kalpasan namangan. Agilad na taong agmalmalam. Hapaw, mayat abiyag. Si kansama ti bagbagada. Amanugang asalagling at numangan. Ha? Nagrega lakit din ayate agora iti tricycle a pagluganan nga agudong. Ay nakaslasaan kamot anairwam. Nagtrabahon tumat ngamin nila kay ko. Itulod na tako maijay tiyendaan nanang. Aday tan jet tricycle para umawon. Para! Para! Sa dino ti papanan yaw? Ijay tiyendaan, tata. Ijay man purok sa ice. Anya a purok sa is. Kunak amapan tapay bisitaan ni Lina. Mailiwak ka dagiti apukaw. Mapanta makitsenda nanang. Nakaigam ta iti basket. Mapanta bisitaan ni Lina. Takitaan taman no anya ter aramidin nila kay na ije balayda. Malaintan anak ka. Ay na, ni nanang atalaga. Tila pampanunutan na. Agin inayad ta, tapno saan da ta makita. Siripon ta dito'y ridaw da, nuan niya ti mapaspasamak di taunag ti pagtaengan da. Masapol nga isekreto tapay. Ay katun nuam mo ni Jack nga umayta, di aging gagagat taon. Sige man laangan, sikat ti umuna nga agsirip dito'y ridaw da. Imbagkit di taad dadakkel nga abot dito'y ridaw da. Siyak ti umuna nga agsirip di ta ridaw da. Oh, anya nga'y tinakitam nanang. Kunakun ka, nakailad laeng ni Jack nga agbuybuya ititibay. Anya nga'y tararamidan ni Lina. Na, awan mat di taunag tibalay da ni Lina. Ay sus, agsangitan dagiti apukaw. Mabisinda siguro na. Na, aday mawag kini Jack. Na, sinong batan na? Siyak man timang sirip. Ay saus, addan samot babae ti luko amanugang ka. Ay nananang tilay bagbagamot. Siripong ngamin nan kita akman. Addan sang agpaiso. Ay na, kastaunay tiragsak na.
Kastalatan ti aramidan na nga inaldaw. Nakauldag laeng agboy-boya iti TV. Wan manang. Di na pa'y maasikaso nga awiron met dagiti anak yo. Sadot nga ron. Kat kasano ka nga eh. Anya ka sana. Awan manen ati isa ang miinton madamdama. Mapanak manen umutang di ta kaaruba mi ang kantina. Nakababain una yun, anak ko. Utang ka lang nga utang. Anya ngay nga rod nanang. Awan mo't ko kwartame. Adda babae day ta asawam, Lina. Di mo mo't ibagati kas na amanang. Kat no masikugak. Day tangarod kat. Masikog ka. Naynayunan na kan. Awan lang aruden trabaho na. Agbabae pa'y. Ay namanang. Anya lakit din tigasat ka. Itid mun aje panyum dita tapagpunas na itilwana. Oh, adto'y titisyo. Nagsakit ti bukot ko. Aglablabay di likod ti balayme. Apay asikapay lang amin ti aglaba. Nilakay mo nga eh. Umawawatak itilaba ka manang. Tapno at day gatang may tikanan may. Ay una yun, anak ko. Kitain nyo man. Nasugat-sugat ti imak gapoy ti kalalabak. Jakmat kayat ti dumawat akanayon kada kayo. Gaputa. Tanya, Tama ba inak kada kayo kininanang? maala husto daytan. Pagtungtungtungan mi kinimanang mo, no kasanuda ka matulungan. Ay na, no nag-eskwela ka kumaidi, profesor ka kumamot itan akas kanya. Agbababawi ak nga ron manang. No maisublik la ko matinapalabas. Lakay, umay naktuman alaan inton madamdamay jay eskwelaan. Adda pa panam? Mapan kuman bayadan jay health insurance ni Lina. Tani, dandani aganakan. Anya? Sikat agbayad? Sus, naglaing mo tandya asawa na. Ay na, awan ti mauray mo iti kasdi a tao. Nasken ama obligang agtrabaho. Hay, jakman amukin ni Lina. No apay abaybayan nang agsadot-sadot di asawa na. No nalaing apumutot, kasjay kumamot ti kinalaing nang agbirok. Anya lakit din ti kasta aklase ti tao. Naggrocery akaw na nakaw. May sakaban abagas ti ginatangkaw para kada kayo kadagiti apukaw. Na, apay ngay tagsangit ka manon. Mababainak ngamin kada kayo kinimanang nanang. San aron bang aramidan nyo kanyak daytoy? Tadan bukod ko a pamilya, kan maysa. Bakit kayo nanang? Rumbang ko mga usaram ti kwartam. Enjoy am ati pa nag-retire mo. Ay kadakal mo ti retirement pay kas maestra iday. Sinurot ko lang kuman idi ti balakad mo nga gadalak nanang. Nakitarayak tumat ngamin kin ni Jack. Impagarup ko responsable nga asawa. Saan matgayam? Ita agbababawi ako. Dayta ti resibo jay binayadak nga health insurance mo. Ay na, agyaman manang ko. Kat, anya ti planom ita. No makaanakak, ituloy ko at ag-eskwela. Idi pay lang nga ibagbagak dayta ken ka. Ngam di nakmat ngamin patpat yan. Agbalinak tumot akas ken ka manang. An-anusak nga ilupas ti panagadal ko para kadagiti anak ko. Kunak man no ibagam aparakin ni Jack, tamakaungetak ka talaga. Awan ti masakbayam iti day tamanugang asadot. Lina! Lina! Agluto kan, tamabisina kon. Agluto ka iti kanam. Ha? Nagdakkelan tabagim. Nakailad ka lang dita. Naa, apay akas na ti managsasaom. Kaya't mo ta isukat ka. Adu di ta ti babae amang kamkamat kanya. Di sukat naklang. Anya? Uray pa'y mano. Apay, tikunam, sangitan ka. Ay saanan, Jack? Nalpasan ang nagbalinak amartir kan ka. Kumanaw ka no kayat mo. Agbiag kami nga agina. Uray awan ka. Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.